Arefo yemmakwa ba edem be Nyansapo kasa mfonyini so Nyansapo yesane ne badwemba ene yasa abo ene mu edi ehia bi mu a ne nyina eye opemso na woda ene wotia ne nechi na wokọ English broni krumu na afi wakwakwakodi na wonya mfinhia aduoson eba akon no yemon konten na yenko yachi dan yenkonkore niema ekọọso ne bi ye ba de aka wo ho no ye de abeto so ne ye de amamu Arefo na chese eno no we mfinhia aduoson ba akon no wonyaye efa wo hye no ehu mfoni ene eguso ekaka nam se ye pe behu a chichire boanti ene na eguso a ye hwa ye kaka mu aman hena wodo no nyina mampon hene one ne hema abenkasi nyame ni kona ene mpanyimfo bebre omo bai we Otumfuo cha mepanyini hia hene ena mo se otoa eso no ono so aba abechia no nana kusi obudum ono so ba a ono wura ifiriwa na ono so eni ha eno ono so aba abechia enye asem ketwa kra no isemuzu we ena na Osei Kofi sabie Kofi ne eno no sa enso ena eye adanwoma se hene ono so na achia no kona hene ono so aba bechia abrenkese nyame ni hene ono so ena sesi amon se obunu mu ase no de ani die e de ama opinso a waba bechia na abrempon ene adehye kakra wono so eba ye no ena womato santen a wono ebema opinso trinkwa sanse na fomfinhia de oson ba ko de ubenyini a ubenya se mfie wi no na wabremu yie enti eduru se ya we Lady Julia aha opinso ho kani ono so aba bema ni kunu mo piafo a enye asem ketra kra ho e ma remfi se amanyofo ebinum eyesinitwafo a wono nyina eba ya wono ebebo aye we prisons or des no wono bi ena wo mabo mo hwe ni duafo so no ono mo twetwa pusin wo ho no na enye asem ketra nti mfinchia de oson ba kono na ena form saa wo Asante mantem hanmo the golden stool seat menhia ena form kra aye kama a eye feyi pa ti finchia de oson etira anyi wokọ na nso ye wa ha a ye beboa ne nso ya hyefa no we eye betmensa e ma remfi se biribi no sante kotokobo obokuo no wono na opemso de hye ne nsa wono ko ye mfinchia du na omo nye cap a obeboa ye e ma kotoko eje kop Sami Sosha Hebetmensa ena wono opumso edi nkita ho kakra no twaka nda wono montam no obi na be kan kyo sasami emu edu sanse obi ani wono ma opumso be da afa ne keke se bo oboku ni na da santema akoma so na de na akoma so no omra no metua no no mahwe ise nipa no no wonim wabose na wonim twaka nda wontam wono no wonim se ni siti nti nyanwanwa se Hebet ede na ni chire mu na mfinchi ede oson ba kono wobeboaye ema opumso ehye efana enye asemketua ewo hono no se obi aben opumso sei na oni ni di nkitaho a akese twaka no emupi emunso edopa prison orders na no mu so na won ma che wie na fe ena benifo Akan so edigi di so a won no tia ese obi aba abema opumso trinkwa se ne be enema no se di si ko ebe fefefe na se di si hwe no aye kama Nyansapo ya pa ebi hunti ne ekire boa eno nti ne aboa abo modran ne ye kaka ye hu sansempanyi se techema we empro aposifo obi no so ena wono so edi so a wono so eba da chiachi no se santi bi so ato chire wono ma wono so no mu ebi no yesi twafo a wono echisi twam a wono so eba wono so aba da chiachi ya enye asakuto we eye fumi ya idin eno no wono ena wadi kan ya waba beche Dr. Like no Ebenezer no ono enso na abebolu mu ase fefe a wache a woko eno no we eye ticheku so na aba bekoto a wache ano
3940 no omu nyina ewusimtwam a wo moti simtwa ase wo mu nebuso na wo no chiache a wo mu diso a enye asempeto ne wo mu nyina beboae esanse wo no so boa abatundra no ne de tundra no wakata so ono so bai e de bo no mu aseche a adehye ene abrempon no opem so ena enye asempeto akra eti ebuso a ja Nyansapo se ne esi we a da bi e ka che mo de ya me yiri mfi Asante amamre ne abakosam da ye wo se kai ho no ye be kan ho na edi so yenko na yenko eja ko ni ko nti ono so na bodi abakosam chere se no nya fia ko ne bi se no wonya meten kwano so na ba fia wa ha ne bi no chere pra yo se fia bi so ha Nyamema wa fia bi so na so ani bi Jangan kerana masa yang kau saya, wanya, amfiar dia sona dah kuni, ane tina media ye yang kau pom, nama tom wanda masa, saya, nyai pengiran dengan saya. Otumfuo kama wotrempa nami kana sa me kana sa wadi fremu no fudo ba ba o sefa na wa pe sa yane ni nyame no ane ni bidi sremu sa cha sa mo so da de ko de aninsa o yoko pese the mountain and the baby will hide here back for someone. I was a prima woman. Otumfuo Osei I was someone with Nyansapo. And didn't know more. The action I said that the class. It is another kind of one. I know. We didn't come out and run. It's another Benjamin Swap and Swassa. Some time they are going to be a child. Said they were Baba. Now they can't buy it. No one for secret when they are going. So my body just me a watcher. Was a cheap. I said, was so good, dear Ninsa. What did you make your tear? Hey, what you call Bessie? Separate one we are my community. Ambassador of the world would love one brother. Can I lay at 2 dear? Yatina Cono. Yatina Moyasho. I just see you. What's up? What I'm never was wrong. And I have no difference. You won't do any pay, dear. Asante money, no. Say I'm in my wall, this time I'm in my wall. Can I you know what the time I'm in a car? I'm in what do you know? No, I'm saying I'm in my wall. Open sway, tell me what I'm many a jack on you. What the Abibirem was saying, I'm a what you want best here is saying, I'm a and I'm a flat person of the blessing of Patitu and you want me. But
Simple program of finish. Lọ́dún ìṣòro bí àtàkùnà ṣòro nínú. Òbí kan fọ́nà tí a bá wọ̀ wá, èsì kékeré kò fi fèrè sọ́ọ́ báyìí. Ìbẹ̀rẹ̀ kẹ́mú fàpìn Asante mẹ́rin. Òbí kan fọ́, birikisi bu afọ. Nana kọ́ ọ̀nà kúrò àná, nana kókó wa kẹtẹ̀kí lè sóòdì tù. Òbí àkókò báyà Asante mẹ́rin. Òbí fún mi ìbí di àbí. Ẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀dí ká mú rẹ̀ Esse fode outro crânio e eu vou para a mãe. E aí ele disse, o meu filho não vai Asante mãe. Então me deixa você cheio se posso. A minha disse nada do meu filho. A minha Asante ele disse, vamos essa preta com esse que já foi pepe. Ele ia dar um amigo. Asante quando eu fiz site. O tempo eu estou subindo. Even for real for each Otumfuo Osei Tutu say the name. I asked to our the suit not the one to the never to If you say Kuku or Ram phone, if you so making a kite and then the cooking. And if you walk with the Kasi na nasa sipo. Ano tiyan sa nanam ko sa ni. Nanam mo yan ni tu mampo. Kasi dito ako. Santi okwahiko. Aba besi obila ka mo de. Ayi ye dai.
Arafo se osha na je se eno ho asem eno no a enye asem ketwa kra ofem so nya mfinsia aduoson ba kono ena mu hu se na ehu mfonyini etwagu no na yenhwe ofem so abakwasem kakra na afi yenko yanim ewo hono mo se osha owo no okotoni ma abosome no ne da na etoso nsia ewo afi apem ahankono aduonum numu ena owo opem so edin edema nankasa eye nana berema kwakudua eno ni din a yedema opem so Otumfuo Osei Tutu a wotoso emienu na Osei Tutu wotoso mienu no de eno de ahenie a ese na efata no ne ya hye ne ho nkom dada so obedi hintie no anya nwanwani ntie no eno oba ye nkom sen won so no eni din a obafa ye no no eye edin a asantema yentimi nka asantema nchechire na yenya emfanto san se de ochechire asantema afapem no eni Otumfuo Osei Tutu a wodi kan no obafa na konwa a wabaye de otoso emienu ewo hono sa wohwe Otumfuo Osei Tutu a na kyese ne nuemu no otoso miensa oye enum anase ne nuanum eye enum ewo hono ma enye asem ketwa kra ne maame ene asante ma sabia kronto okwa nana afia kobisewa ampem ne maame eno no a enye asem ketwa na yewrem kakra na yempese yebeye mfomso bi enti no yenko na yenhwe enema kakra efa no ho a ewo se editie na edi hwenso na yenkeka emfa ho emfa emamo yedika ede atodwa se asante ma wanya ne ba bi krono no eye ne maame na ne papa ene eye nana kwame boache dankwa oye kintinchire asante ehonmo ene kureyiwo na se ewa asante mantem hanmo a oye Brescia Duke of Asante nana kwame boache dankwa wono etia ne nachi anase woko ekura ewo opepombo suminumu ne da na edikan fincham mienu eni mienu numu ena yese wonya ne baabi ekoye na yehwe a opemso Otumfuo Osei Tutu okoye ekotena wono ankasa ne wofa enchen a na oye sahwiman hene wono kura ne psa aboa no na ntitiye mu no ene ne nyini mu no se de be ya daachi ene woguso a wode amamu papa ene de ma santimenti no eho ene wokokota ewo sahwia woje ntetiye kakra ewo eho no mu ewom se ne papa esa ewo emafoforo eka ne ho a enye asemketo emprempre no ne nua ba ene asante hema prekope na nakoradu yadom a wotoso emiensa mamre ne abakwasem de se de ho hyehyɛ sitie no oye ne maame prekope ewo asante mantem ha no eno nso eho asem eno no menemo ekasa yie Otumfuo Osei Tutu ehya ase eje ne ntete a okọ secondary school no owie ye no woto aso okọ UK abruchimemu anasansa na obekọ UK kura no na Osei twitwe secondary school ento aso school no wakọ akọje ntete ansa na wode nani kyeremu ewo English broni kromu ama ehonso no wakọ akọtoa na disua so ewo hono sa wohwa meditu dwa no ohwe sahwi wi oso secondary school ho ankasa pa eno hya ase a owie no sa meditu dwa no obeto aso ewo Osei twitwe ansa na woto aso na wakọ English ememu Satem University ne yefa University of Professional Studies Accra eho okọ ansa na okọ Polytechnic of North London enne wo English memu no ene yefa na London Metropolitan University eho ena okọ ya okusua ya woje abasobode ene abodin a enye asemketo akra so obehwa afi apem ahankono ediowotwe eba kom de besi afi apem ahankono ediowotwe enumnumu a eno nso no Otumfuo obey senior consultant adema mutual of Omaha insurance company na ewo Toronto Canada abrochimemu nesa wopem so sabia kronto onya bayira abrewadro sa na dwimu bobil na onimde a chese eno enya asemketo a eno achie no ofi London abrochimemu afi apem ahankono ediowotwe enumnumu ena woba ya obebi ono ankasa ne office a na yefanse personal officer HPCC Stonebridge Bus Garage Project na eno no enya asemketo we no London memu ena osakọ ya osa ekoye dwumadi ya se yekasa ye ka opemso eho abakwasem ene niema waya na se edoso yi pa wafem wabre ewomso wo yode hye nenso wafem asade akamemu etete abofra bia se ne be ya sabia kronto obenyina be ye panyimpa no santete na bi ena ofemu emfa ho ene ndehye a wo ya ono nso no sabe obre ne ho ase na ofantitiem eno ne ka ho amenne wabenye opanyin kese a Ghana nyina etene so aba wayese bia kese a esikuruti a amansan ediso aba enye asemketwa ono aso ena eka nasem wose wone de se wo ba nanimu a de wo hwehwe eye nokre miwra mafa miwra maka miwra maye
enu ne nokredie emfa sefauti se woche bia emfa nkɔ nanim san se unu nanim no na yese wonsem nyina eda adagya se de odi tu mire bi odi tu dwa se panempo afito e wo kejeti amonten so a opem so otemenhia nanso otene ekoso enyina eno no Nyansapo otia ne nachi eko English mem ekodi sa wodai e wo ba hema ehode nanso yenso ye betena Ghana ha ye sane ne badwembam se ne yeguso a yi sane na ye mamu nyina mo ene hwe woje ahene wa medin ene abusua pani owusu ediomi